It is great to see so many beloved and familiar faces on our community. Thank you, Archbishop, for bringing them back. The Lord has been so good to our community family, and days like this remind us how special and important this body of Christ has become to this community. I'm not going to talk that long, so sit back, relax, and enjoy some holy wine. A few minutes later, we're going to have lunch. I was going to say a few words in Samoa. Yeah. Talofa Samoa la tukofi. Ya fumai malai telina. Ape ai to finga mo tsa. Ya pa ya lenga sa te wai malo. Abalu ya ile su ya Samoa ape tala lele. O puari tu fa o Samoa. El roto le sam. Ya wai no ala wi. Ma o lunga le lang. Wai lore le fitu o folau. O tau paia, o tau sama whainga, i o lani tu e stala malaiu. Ai mai paia o le atua tātou te paia ai le ias. O lo tau wafu sio mai, susu mai, maliu mai, tala mai o ao. I o whapea o na matu o whima ma o nua ai le ias. O le tātou por kalame, pupu ar tātou por kalame. Because o le tātou kama, ia e le umiso na taimi ia le tātou. O le ala leo la whanga soro tātou por kalame. Taimi ia o le walau atu leo la amagaria le tātou tātou whtama. We have some entertainment. So entertainment, when you guys go up there and get something to eat, we have entertainment that's straight away. So the group is going to be entertaining us first. To be ready is the youth from Wollongong. Is the group from Wollongong, they are the ones who are going to entertain us first. Thank you. I'll just call upon your grace just to bless our food, and then we have lunch. Thank you. My friends, I remember a few years ago meeting a Samoan mother and her son. The son was about 15 and he was already about this high and about this big. And I said to her, "Mother, he must take a lot of feeding." She said, "Oh yes, he takes a lot of feeding and he's still got much more growing to happen." So by the time he is 25, I imagined the feeding of this boy was going to be a big project. The feeding of this crowd is going to be a big project, but I have great confidence it's going to be done very well. Years ago, my little nephew, he was only about this big, he was about 10 years old, about this big, playing rugby league. I went to watch him and there were Samoans in the other team, and they were about this big. And I said to my nephew afterwards, I said, "How do you feel about playing against those sort of man mountains that are the Samoan players?" And he said, "Oh, that's okay. Inside, they're just little boys like me." And of course, he's exactly right. Inside, we're all the same. Faith, hope and love is what matters to us. Our families, our loved ones, our God, our church, our cultures, our communities, our neighbours. And it's been a wonderful enrichment for the community of Australia to have you all as part of it, and for the Church of Australia to have you all as part of it. And I love that you're in the Samoan Catholic community. But don't forget, the rest of the Catholic community needs you too. It needs you to be absolutely mainstream
bring your life and your faith and the beauty of your singing and the beauty of your characters and the size of your little boys, and bring all that to us. It is a great gift for the Catholic community and for the whole civil community of Australia. So God bless you all. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Praise be to God for food, for faith, for our friendship in Christ Jesus. Bless us, Lord. Bless our celebration this day. Bless the Samoan Catholic community on its 40th anniversary and in the next 40 years and more. Bless its elders, its adults, its children. Bless their children's children. Bless all our good works and bless those in our world without faith or food or friendship this day, through Christ our Lord. Father, Son and Holy Spirit. Amen. God bless you all. Great to be with you. Thank you, you are great. Our lunch is going to be served, the main table is going to be served now. And I think I'm just going to call upon the table at that side. That's from, we have some of our guests, the council and all those people to go first. We have a buffet on that side, so grab whatever you want. There's plenty of food. The food we have here today is going to feed us today and tomorrow and the next day. So don't worry, you can have something to eat and take something home. Okay? Yeah. Pasang Latu ke ai boleh lau le apa boleh. Get your snacks.
Yo foi o que te fogo mronga ba. Pa pen ka Galuega warong ka mo Samoa uma. Roma ku ma fuka mga luo i diocese. Warong ka. Ako ke mula pa ila nga man fa kai tu sa magalau pa wala ila mo choma pa kene man pa yo le tanga ngai. Dela ku ka pena le choma pa kene. Kai nga na ro pa to ba. Ya mo mo ya tu sa magalau pa wala. Ora so batoleu de la Samoa de suma de Liawa de suma de Awa o Pakua ya pai no foi da corvo ka popo wan ma pa na aro pe piaso ya mo yo quere lo vas panau e fa mo mia de rua ya ura ya tima de ngam fa doado le fa tava fa ma fonga le fio ya pa bridge foi de filma de telefono e a la tele mas ele malu e o simato tava bem no grupo a tu te o fatal fa tu fa fero ya tu malu tanto matama e ande le fiore filma de aqui o fisha o nosso Taulaga e a mesele pa ia le febrero pa ia le tua e a ale o losa moi no tu fa o fai o tanto mafuta e yasu ya leila tua Taimuma. Ya, o observou le nei, o observou o le nacho yan po seco, mai le mtanga bema bule pau, pe na tau se ma mtanga, lalo pa inga o le filme a patil Reverend. Ya, mese foi le tenta inga le filme a la fitele, ya matatu mtanga bema. Le la o si mai o le sila man mai boa. Le la tafai atu le observou, se nacho yan po seco, mai bule pau. Ei, ei!
Allez
lau talbou lea, o lea la whaaso ai ma lau talbou mai paramata, mele malawat. Paramata, are you ready? Just come inside and show us your motion, please.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. On this day, Lord God, we give thanks for the Samoan Catholic community for 40 years, for the many graces you have brought to this community, to its families, its elders, its young people. We ask that you continue to bless them, to carry them in the palm of your hand, to lead them to life eternal with you. So we bless this cake in honour of our 40th anniversary. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bon appetit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, child of beauty. Happy birthday to you. Thank you, Your Grace. Thank you, Your Grace, and Lord, thank you so much. Se va por isso que vai ganhar alof. Suar na copa muito boa que já são papéis escala, vai morrer boa. Ole foi o que fica lá ali. Aí ao que já sou eu como malu, bom a culanga falupe. Eu que coi lá se eu foi ao mangolo. Aí boa lá vou fa pulo. Por aí ao lá. Olha fio. Your Eminency, Archbishop Anthony Fisher, and the clergy of the Archdiocese of Sydney. Mago ke whakulo foi, le fio la fionga pa tele pati. O le kamba chaplains, o le kako mafkanga Samoa, por le kanga Samoa ke Sini. A peo foi o mako whakulo, le fio la fionga, le kai kou. Kofa kofi. Awa e kalesia kai kasi o le makanga ruenga I Sini ngai. Ia e mai se le awhainga ruenga ko kofi o le kua I o ngā kulanga wharupe. O ke whakulo foi. I le pai o Samoa o pok. Hea lau mako kulai. Se whai le reo kui lomba e whai pafonga ka mumoni o le e whakasi le mako kumapa le manga. E a fionga ia pake le moresi. E a fionga I ki a Kongo. Ongor ko pamia te ona sila pia mare ko ko I mala e fa Moimoi ka ko preanga sa boa e pia. Ole wa fio mai. E fio ngale. Kai fong. Ko ia tap. Fio mai foi e ko ia mo runga. Ore ka fkanga. A sefte. I felai mo so sefte. Ia yo ma kai kai maru ma fkanga yo ma kula ma faru. Eu mako mori ma fa leo se te pai ma me alofa pa kawa awar nge yaso ma wa god pas to sama o so tua pa pelea ya wanga se te kusi pa kawa o se tas te afeka la ma ma ina la fionga ya boles pa ker boles pa fanga le fly boso ma se te war nge yaso mori a koyo ma ko ro fanga Pama uia kule kua I le whakoinga le spasu Tausaga o loso kua. Whare wauma. A wāre kako mawhanga I Sini Samoa ngei. Uma mako upu. A uia ngai aloko le kua. Kua I lau le leile pa ia o le lau rea. Maua poitsa I kua lau le leile kangaruanga I onga kulanga wharupe. Kai ola pa ia o Samoa. Koko ringe gafi mawhkai mo mako argo. Aro mawhkai rau. Traiga kusama wa vela puro. Kung ala frafa kwa mafuga mafoi, kaya la pionga ya pakeni.
ma fu ko ka ko ai ngat vai mau so ai ka ke faki na mo le se uso nei na woni ia no ko para bala mai e ko ka ko por kala me fia fin nei e kuba me sa au yo spero fa vai ale ka ku ba ni ke ko apio ale vai sa ko lo la ai por ka ko as di malo ko fa solo pure ole nei por bo yo lo ko ia pa ka si male si ba ko mi ke ale ma ko ba ka ke lo fa lo lava kai. Before I speak in English, I would like to say a few words. Before I speak in Samoa, I would like to say a few words in English. My dear brothers and sisters in Christ, we now come to another important part of our celebration, the presentation of gifts. As we say in Samoa, o le wharoalo I le o te tau iai le wharoalo. Respect to whom respect is due. Your Grace, Archbishop Anthony Fisher, on behalf of the Samoan Catholic community and on behalf of our chaplain, I would like to extend to you our sincere and heartfelt Faafetai for blessing us with your presence here on this special occasion. The 40th anniversary since the official Luncheon of the Samoan Catholic community in the Archbishop of Sydney. Thank you, Your Grace, for your fatherly care and especially for making time to join us in this joyful celebration. Please accept this small token of our love for your grace. And these traditional Samoan symbols are presented in remembrance of this special occasion. Tanoa Kavapo symbolizes our unity and friendship. Toto is a symbol of a good shepherd. Fue symbolizes the power of the spoken word given by the good shepherd or the orator. May the good Lord continue to bless your grace with good health and many more years to lead and guide the flock entrusted to your care. Hope to have you again in the near future. Soifua, and God bless. Ua sala pikolau le maoka lea. Ua malia le whangaipunga, ua whamalo le whangawea. Awa Samoa pi oa ai fufoa I kumaloa. Le Moimoi ngā lupe iai le lafo rua le maka. O le kai aunge, o le vi inga, o le Faafetai, o le whamangu. Ka kou ke ave I le atua. Ua a koa le wha se furu Tausaga. Ka rua ma whaweinga le ka le sia Katoliko, Samoa, Sini au Skari nei. Lua lima o kuso kasiiwa ma wha. Wauru ai sua ki ai le ele. Maosi ai le whiangainga o le aka kuai ka ngaka Samoa, I le atua o Samoa. E ala I langa kū, o langa ngangana, ma langa anga wha Samoa. Te iao o mai ai ka iau nei. Whasku Tausaga. A fua iai, le lofa o le atua, te a mangaku ia so wani. Ka lofa o whakia ko saa. Ko moku le lauloi mu whungua, a ua laulau pola I le wau so kaku nei. Au le alofa ma le anga le lei o le tua sa kai kama I loko soifua mo kaku bola. Le lava o kaku whenua iai le kai au. Ua pa ia le kai au, wa mamanu le kai au, wa maurunga le kai au, ko kuma ngua le so. Whio mai na ko whio mai ake e kupo. A whio mai pa ia,
I le awas kauranga, le kua inga sa. Ai mai se foi le manu le maoko o kako whakasi nge yasu. Kupu maete mo kamari. O le kua mkausi. Sa wao mo kamaikai se iau ai ngai whangau. Le lau maama mo le lau meko inguku. O vai ma lima ia o le kale sia mo lumungai. O Samoa o le aina. Samoa o le aina. Ua ngau kausala I kiki o alori. Ua whausu le ngafo le kupu no loko le whale. O pili lea sa umai mungu ai kwa whalang whangau. Anga sanga kua ko le whale kama uma. E mukua anga o le lio ai ngā whausu le ngafa. Anga makawhawa anga kuveka koe la wo koso si se ia si kalorwasa ko maaka. Si feai si fua le lau marofe pole aklongia le alali kupai mukunga ma sili fiki. Sabai nunga. O lepe le whale ali ko finga I kuli makala. Asabea kuwa e mua. Kumua le muenga, kumua le filufi, kumua kui sa mau. Paka e ala kaua kunga I kuau. Whai mai kamarua wao. Sabea kuwa e mua lea. O le a o mali e koa. O lau whangau mo lo wainga, te se e whaasolo I whalarua. Koe waku waka mai kua hua. O le asange ma le songa ma kula I ala upe, ma avene I ai kamalore. Sila sila. E le ai ase kangata e le maua sama mea I kofinga. Ai ma fua ma baba o kako. O le meo loke mea. Kango fua lesi kangata I me kau lesi kangata. O kaua ma whewawe ino o uma. O uma. Inga ua finga ngalo le kua o le a whakuro ma roi a Samoa. O ngā roro mai leo mea le laki. Ave I mati o kua maro ngā inga. Aisea, ia kau nguku are ko finga ma le maka inga lea. Ma ka ngiu whea ngai ma lea. Whea ngai ko iai. Rai le a inga o le mati o kua. Whare umo kua ngiang. O ai. Lai po I le a inga o le mati o kua. A e fia mara malama. Te siri ia whake le whaki lea. O le mati o kua kau le papa na rangu kau ia ngongu ka pasiva I mongongu. Iai kengi lai whaewa roma la wau. Whunga mongongu. A e ala ka kou. Le Katoliko. O kuala masala. O whaangau le mati o kua. Kau kala ma le awa nge ke o vai para mu. Lou. Manga kua foi le kala. E seu le kamare susu ma whanganga. Ai se ngia le mauri o kausaka koai. Koko kama ngau whare ai. Vai kama soani pia ang kamare langi, kuala kamare langi. Peo man whai ko anga whengunuki. Kau kai o le fue, waila. Asuso. Wala masala. Lea la ko kaungu iai kala lele iai yaso nge. Mawhanga lebe me iai Katoliko. Ia yaso upo wa kala mawhanga wengu. Mori aku le whawhekele. Lau ko a mawholam. Se lei o kofo ai. Fia e le ia uma ai maia. Rea ka mwhaiaku mai whakaroma ia. Ia whakaroma mua. Wharapo. Wharasalas. Whara Matthew. Para Simon. Ya, Sister Galuega. Para Parish. Para Ben Salipa. Para Sergeant Abeyame. Elena Carey, David Brunel, Guy Vicari, para Diego Sagede, para Epeli,
Ya, le toca con Faafetai y fue a la tabla de tua. Yo me telefono con un con NASA. Que fuego promata. Ya, le fuego a la musquede. Le fuego allí. Ya, eu kalbau yang kau kafir dia mahu ini ya. Ini kan kau tu biasa. Ya, kai mau usau mau fiel jaso. Orang kau dia mereka tu formata. Ya, persone ya kamar buat buat kalau dia itu mau buat okey ya orang dia itu anak buat aki untuk buat apa ya kita mata deh kalau ini okey aku baru kau lama masuk mau luar pak. Jadi misalnya mau safety. Ya kalau bos. Kalau dia Faafetai le Moimoi kuat. Yang mafuang famumua masuk aku kemarin itu apa yang kedua di kampung. Ya pada rapid. Ya kampung yang lu fak. Kau aja tu sabunya ni jasu. Dia pakai le bermakan. Dia mau mai kamai ya wah lawan ketua ini makan ini kalau jadi lah mulut ya ya Bishop, can I ask your grace to come and present this to give to ya kalau waktu review maya romanu mah supaya terese review maya mai ya review yang soy ya, mas pati na fa ko la ba. Ya, o sea, entonces na. Ya, te malau tu tatu tu maru ko pa te fat
fai sa Taulaga ai ua le tatu mafutanga le tio mai ai po. Your grace, and know you are a busy man. You have another commitment this evening. So, before you leave, I would like to extend our sincere thanks for accepting our invitation to your main celebrate today. I think this is your first time with us, if I understand. So thank you so much for your time. We pray and hope that we will have you again in the near future. May God continue to bless you with good health, strengthen your faith and trust in the Lord, the Good Shepherd. See as simple as there, the staff is the symbol of the Good Shepherd. So we pray and hope that we will be together. Thank you so much. Para watu malfalo tato tutula ya fa pentua motre era na pluma la kipipo.
Mo fala falo Samoa. Se mai a mai fal pu. Ah, e uma lo fal pu Samoa lo fio mal mal ko. Ya. Ta ko se. Kai. Lei lo se fe a lo pula. O le kama pula. Mali. Nga sala fai. O so o ele vea. Faafetai. O lea waka uri mai walang kong. Dai. Para mata lea. Yoi, le mala ese nga mala ese nge. Sa umangaku la kekalai para mata. Dia sa whaaralo mai a ka ua maboni me arofa ar ka ku wharikolu i tanga luenga tia. A warfa Moimoi ka kamai po Samoa. A ua elea, a uwhaia ngā paramata, ia whikalai o e whai masui o Samoa, ia manguia rau raunga. Faafetai. Ia o le kaimina nge mo wapu. Ia se whaamavana mai. Au mako. Tō makamaka ngofa, mo mako longo whakuila. Au whilafulafua i boka. Tō kai so i o leo e kulai mai sa ngoa. Sau whapea ki whaaloalo mai, para mata sa mako karingase. Hallelujah. Mali. Pa whiwhianga raso whanga kuinga whasku kausana. Tāna luenga ngei o sini. Ia o kako. Mai leo me ka waina sa kupango wai wha Samoa. Ia. Ia langa o leo e o laulo sa. Faafetai. Se toi whaalo langa. Sau whapea ki whaaloalo. No ia e kiki. Ia e le kua hoi kamana. Tāna luenga ngei. Lo Samoa se o mako kama. Ia, kami aluma, ia kapo whenua, ia karea whio mai. Tonga tai whomo ia. Tonga ia mako kamai kingei. Ia, ia ri ngol mako kanga luenga o i pele mo i le nganga i lai ku. Kai wharoi. Ai, ia, manguia rau lau. Ia ngau leo mai kūre. Ia, o la pule lea. Ia. Ia pa ia o aiga. Ia whakawhia lona o lele wharo, umiasa. Faafetai. Faafetai. La foboya ya mako mali e fishka kukal. Aku kau kikila, kela kau oleh kau sama yang mulu mau kai. Yo kai. O kalau mangale sekali eso. Alas kemari gua bang. Kalau lah bai, kau kapu mau kau itu kau kalap kalap. Faafetai. Ya, oke mangap. Oleh wa mau kofi kufale la wa na semua. Ya la isi belum menfakau kuia. Sakau sa ili ai se na fole fale. E kai o leo kamuko. Ah, kasi al kamu e pe skolega de ben banalo. Se leo lo vea. E fa popo ke isi de viringa o le pua o mau mai ni as. Se yo se ela fa ko kai o le na ke fale. Se ia sasa. Lenga su. O le sabi. Ma foi sia. Jangan lale bo kalili mai. Le ngafo au kike. Lale bo kau fai puera le makile o male o feloa. Ingalu kuku I ma pe au ma kaloloa. Ah, o paule ku au ma fomana. Ah, fai o po isa fai. Ole ku apa. Fai mai e ala wa pupongi vangu marilingo ya mau e a ngo fuia que sa fa penale so mai ko wat o leo pa ia ma mamanu le fa kausungu I o mau kange pa ia o le mukul ngei por kako usoi I le ngei por kako mu ia a o ko kala ia le papa a o ka ma
kaku kamai apa ke fak ia ole lupe anga faia mai sumo ma vaio io e fa me melo iai vai e fa singa mal kafia mal ko ka urpa e ba mai iai le lori ai fa pe foi e na iau mo soli ka u e kausi va kele polo pui pui e la uskalenga sale ko po dele foi su le su e ti akobo io il paia wa fa singa msali lo maya le leva ya safari le kawa poco malu ya paloni mai no kule se sau mai le maulunga lo lau dau sunga e ke fogo mo so akal o lo e papa au le paia ainga makama ala kai le fare polo ko finga i nei ku ka ku ai avai e kuri makana le ufisima ya alia ya lea kalanga akoa lale papa ku mulge ya le paia siri au ya i paia o le aso ngai le fioma le ake kupo o lo se sao le maulunga ile a música ulama ia va pe foi fioma i ka mai ke sa o lo va penga foi o nga malu mau le paia o le va la ulia a wa Samoa mo lo ba ba lo o paia Faafetai i ngā o Samoa i le so o mabanunga e mai ai kai samsamo le kui mamua se ia pa ia kai ulo ngā whamua i whiri ma pule fuhunga ka wilo ai malo ma maua lo maloi whamai lo le kua Samoa le ke iso mang malo ngā moko o a fua ngā uma a Samoa mang maunga ulanga ia ngā me whai e siri aria kua i me uma mea o le awhangaka mai sikala ka wia inga ia lofa ngia i le kua ia le fionga ia pake whaki o lofa mkua kumu i le ngei kua nu ia maua lo ko whaa no mau lau ko whaa le kua ia i kausi e le mu o le kua maua sko whaa i lo fionga i le kia komo ia a whaifoi o ke liunga ngi le pi ia soi fua manguia le au bala ulia ia kumba le lea le au e le yasu a whai o le akakala le fileri ia au nge usu le fongo ia Samoa ia manguia kele le so soi fua manguia le asu ia maro ma kaila fkalenga le vea wa vena mo e whai fui ma fua ka memoria wale pa i o Samoa ili kuala ka po aso Aga le pula ko sa bahaga. Lea o na sa mi mena. Dago uma na uma la ka. Awa wa kumu faralo. Ka papela wa na kumai ko ingo makua. Yaga mau ngaku. Manua mangubai. Ya mai ko figa le fa kua le loku le antiniki. Ela sa fia fai sa kala. Fa kaya le kalesia. Mama boni au na lofa. A pe kai wale mau so a no le wa la un ala vea ala koya mala koya ale so mai fakali la o la ro bare kwa o ko ku faralo o se makua fa o fuxo lo ko sana Seori ala o koya fia o que la ya o la mai la foi foi a mau gak ai fa malu waku la kalesia pe ma foi aku o ko mau magu la o kalesia lo vai au que falava el cara lá o cara se cala meca lo por fora le qua bela le asa o mai ka fa pe mau so ava goa ale o le mela le si le qua lawa confia mo señor mosete que controlinga el cato carecia ya mecho la paia ya puede sa ya fa kai mela le fa fa lo ya to kamama kwa pea lo fa ya ku tei no fa we u ora ka ko fi o mea ya la ka ko le wa fa i kemi ke sa ka o fa ke mu pe ka ya la me o fa le la fa ka kia le u sa u ni mala ka lo le fa
sia. O ko yo le kai me ko fai ka ko au pule mo fara lava. Ka ko ai ka sa mai. ko fa fa ile vi inga ile li usi la mai mo la fa fang no station big up report
maka, malo e taulau. Ma tau te whatalo whatu. Usi lau mai mua malau whawhang. Lah! Bit! Mate! Mate! Rua! Hei hei! Ho! Hei! Ho! Ho! Bit! Patia! Patia! Rua mate! Rua mate! Hei hei! Ho! Hei hei! Ho! Mua mua! Whatulau i o tau paia mau tau mau. Usi lau mai mua malau whawhang. Rea, o pai o mangai a. Rea. O pai mau ka. Rea lau. Kua lau peso lau lau ma ngā lau tau. Hei. Lola! 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 Latu.
Ma tau te pese atu I lau tua laso. Usi lau mai moa ma lau whawhanga.
le mawhai o na ngalo i mātou e na mateina na luenga. E mai si au no le tua. Usi lau mai moa ma lau whawhong. Tulalo! Pai o sala se ngana. Mga lumay fanag, wala makawaw. Usi lang may mo malau pafong. Hey hey. Hey hey.
Viva, 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 viva.
Samoa, Galuega, Sasana, Paula, Fiona, Paquete, Latu, Hey, hey! No! Dialogo, logo, Latu.
mere koe whapi e o rima mai. Pili! Paki pelaya. Ele kai mi uma. Kai mo la mo. Le mga koe ki le asa por sana ka pe mai. Ai ka mo. Le wa ma ka ko ka fa moi. Ye mere no. Le ro fa mi o ni. Le ro fo re. Ya. Jadi ke depois fa kana ni aso le ano bayang fa ia mamanu ka ku pia. Pio le fio mai apa tele no se le fina bueno pio le fio mai como manu le uleama ka muripo ya Sini yo lo fa pe foi uma água mai condicio ka na luego fa ka fa fero ya ku le tele fa loro ya ngai pio fi ma ku humilhaço do ka foi uma pena para ma ya o mai ko mo fa no nias ya dala la ula fa ya ma ko ka mo ko imare mar lo ku ya ngakua mengingo marlama de kamkalan ai pakele au kai mo te famu moi e mo sa me kalai ngai ase me fa ya la ver e sisi bae maule ngai ha famu moi la la que fie mo mo da oma ele yo me ka mo lo ya kai mi fa a maka mo ni kana do ngai kilifi e ma ke ka mo mai ia apelila de pandimo yo ko malo mai fai no malo ko sa le yo las fa para me ka ua mo lo ya o de ia fa kai de rofa mara mai le le fai i langi fo ma misi o kamali o fai la uma o fai ko mo ko e sa la ku ama kai ngan ni fa mo mai le o so fo mai kama ya go mbai man na kris o ma ko mata ni ko pala ni to ko fa pinge na o so alo fa na ko ma malong ko e lo ala i mi kai ko mo pele le mi ko ni ma ko ma fa na ko ka ko ma se le fe na patel ko ya ma lo ko ya ale kai mi mo ko pa kai elenga machin e o so ko mo yo o me nge Dalo mari ko le fio nga magang mari perkua ya sao ya peo con kaya yo na kai kat yo por ka uaro te pega e gai le van fa ai o pau sao ma sa ka ko mo le ko tu sa se lau mari se fas e ko ko Sini mara ai pa wale o ke fa ka wai ko inga mo ma ko so ko mi se ka nge tibi mai lenga ma ngaku masao ya monsieur Poma ya Moimoi ya pada firman berkuat tulis apa kau firman mawaya kau dah su ya wai keloi kon aku apa kau sampai pan nah ini kau di mana yo tapi kaya yang beda oleh kau di mana su karena kalau sama kau mama apa ni rumah dia boleh kalau lah kayak tu ni Dewan fahane kalau mau ini suai form memang mau perlu buat fakir mau mana pakai duit pakai kalau saya kita sedang berform sao memang ya pakai air pakai mau berbuat kali elok sekali sebelum buat makan sama tapi ini kau dia makan apa kalau ayam pilih kau nak ada makan kau pergi kalau kau pergi mana cara kau makan pergi mai ka ko pe fa casa pe ni ngai de ni e ka ni sia e fa casa mu pe pisi ko mo yo le makanga ya na ma mi pe ya kiri ya e va pe na makaro ya le ka o le ama Samoa makanga pe na si a o pe mi o ka lai o le uai lo ku Samoa ko o e si ama pa mi pe ya kiri ya de la e fi mo mo ya ka ko Isso que eu vou ver, aquela moça que mais é passado. E aí eu vou fazer uma suíra filme a partir. E lá o meu amo era a pouco com sama nama. Ninguém fala muito. E aí o mis fala calama. Uma dia eu disse na pé com falar.
Ya, ai, untuk baik, bapak dua petu kemak. Kena hasil yang mau orang faham, eu baik. Tak betul kumun, ini karena dia mau buangan dua pemikiran, bapak kumun kau ingat, nama kami kau yang kini. Sebaiknya kalau ibu orang sisi maya dipikir, aku ada lakukan oleh ibu babu. Buat buat kau mai ini, dia nak ingin kau review orang malu terkait, pakai dia kuah, kalau kau ingin orang marus, kau kuai lagi, kau ingin dia kuai, dia kuai, kau ini, kalau kau sama bunga duit, ya ada orang kau iya dia makan review dia kuah, tidak review orang bangun besok kelesi, bangun musau, cimi mai lema. Kalau saya pun bawa hias, jadi dia mesti oleh buat. Kalau for ingat orang semua, dia tinggal, dia pakai nasi dan nasi kalau kuat. Ini sekali si buat normal, buat anak yang baik. Dia kalau saya faham kadang-kadang berokey, kemak, si umbiar yang solgi usaha dia. Jadi lagi dia pakai fat, buat anak si yang pakai balik buat. Wale apa ufanga ko inga bunga ola ufioma ya wa ei fa mumwe ya wesina ufaka ya ai fa magua ku ia ka fa ngaru ma wale ko ku bimbo wale au ya le wa ma le fioma ka ma ku le ka ngaru Samoa sing ya le pa ida ke kusile ko ma sini bisa kala kana pa itu Samoa la ufioma pa ke fa ya fa maru ko ufioma ka ko ya mengisah fengaruan ya ada dan fakau ada aku ini kan belum kuat ya sekarang aku ini ada lalu ya kita lalu dia apa usah pancing kono lebih cewek ya dia nggak macam dia udah orang mana sama orang kan ada atau orang mana ufioma kue kayu ni kue mai, kue masih kan suur kayu. Dia berupa lama, kue tamis kan kopi sini pakai pun. Ya, tuan, kue awak tahu kami kan kopi Samoa, supaya tak kau rumah alawak. Paman mua apa je, manu berpayah tak kumu orang Filipina biar dengan orang Filipina ni umai, akibat alawak, lema, cip. Ya pakai foya, kalau nak masal, tak siapa tak berjaya, tak berfifir, tak berdoa makelis, ya mainan, kami orang kama, ya hukum tak itu adalah mereka kau ya kau wangi sah, ya sah maka bayar ngafam Moimoi, ya mengaku ini, jika roh pakai kau ini ada orang kama, jadi misal orang tu kalah, kalau farol lah, no, mereka kau besok, tak bisa kau besok. Samoa, Moimoi.
kai mo koe ki fiafi ka koe le pilani ua matua ia ka nau nga ka moi mai le kua o le koe ka io ki lau mauka ia ka kai file mura po se kua ia fa kele lava se o te mo ia ko se lau ia mo mai Faafetai Malo Faafetai ko Keynote. Vai, então é mais vai Faafetai da galera grande Faafetai do foi de tua. Será bolsado do rumo vai subir tá do Moimoi. Ao te falava que vai lá na Paula. Vai foi eu já tá o Latu essa eu tô tentando ver o pai lá me falando. A papel essa eu estou aí já falava que falou algo não via no Mulai mai ya mo eu fale vale a mama para lo ya ore ala pa ta to mai do le ir bisa la ria na le la o le fitalai na ya la pe esa la agua ya o vaya que ya Una folea, la veo. Ya. Kalau apa? Kalau itu saya lagi pak boleh curah baca Faafetai itu 4 tahun dari lalu. Ya. Para baca bolong. Ya. Leiloa, au fika lai seve ia wolong kong anga. Afraid na rado, na tuwe. Ya, apa Faafetai itu lupa tahu apa boleh si main orang ni ke buat beliau tu fale buat Faafetai kalau yang malai itu ya oi. Kalau dia mau mulai kawal mai kasih ada Samoa. Kalau dia tahu lah sen dia. Right. Kau dah. Hey, kau baru ni kau kena falon. Kau baik. Kau bukan bayar pera apa walau waso, Faafetai. Kau baik ya. Upah kamu. Kau orang kamu pulau lah, baik kamu kalau. Wanesa kaku akan menilai dia tua yang terbaik foi dia tua waktu dalam norta malah semua yang patifat baik kita turun dia orang tak kita ambil dia Vai kita tu pastangan ni fiasi suatu mam lalu menang ia bingal cuma lalu menang ia Soy la que te fue Faafetai ya troe ya familia ya que todo le tuvo león en uma de su afirma le hago malangam iam wala iya Baik kau berapa waskol buat Galuega? Ibu. Ibu. Masih tak pakai ibu. Apa? dia abre morena pero falla que tiene la hora tiene la está buscando tío el país está buscando esta algo para el sistema ya vas a ganar más más aquí que auto vaya esta chica para hablar lama apa berbole la boleh fai matu misal matu pan satu amaya dia amaya tu kuliah apa berbole untuk sah apa boleh
Cháu